najbolju pizzeriju na svijetu. Izvolite. Da? Da li hoćete veliku ili malu picu? Aha, jednu veliku picu. Da li hoćete malo paradajza i sira? Dobro, bit će gotova za 10 minuta. Hvala što ste zvali. Zdravo! Malo paradajza, malo sira i malo bibera. Pizza je sada gotova i možemo da je stavimo da se peče. Pip, pip, pip. Dobar dan. Da li je naša pizza gotova? Ja sam htjela sa sirom i paradajzom. Dobar dan, jeste, vaša pizza je gotova. Da li želite da vam spakujem za poneti? Ili hoćete da jedete ovdje? Još ćemo ovdje, hvala. Evo, izvolite. Samo pazite, malo je vruća. Hvala. Hvala. Sada mi se jede neki sladoled. Sada ću da ga nađem i ukradem. Aha, eno ga. Njam, njam, njam. Kako je lijepa ova pizza, tata. Čika Mario pravi najlepše pice na svijetu. Da, baš je ukusna. Taman kako je ja i volim. Možda možemo posle da uzmemo neki dezert, na primjer sladoled. To je super ideja. Mogli bi da pojedemo i neki sladoled. Uspio sam da ukradem sladoled. Brzo, sad ću da im pobegnem. Neće ni znati da sam im ukrao sladoled. Da li želite možda dezert? Da, hoću sladoled. 2 sladoleda, molim. Važi, evo sada ću da donesem. Jao, gdje je sladoled? Neko je ukrao sladoled. Brzo ću pozvati policiju. Dobar dan, šta se desilo? Neko mi je ukrao sladoled, nema sladoleda. Nema problema, ja ću naći lopova i uhvatit ću ga. Vratit ću vam vaš sladoled. Policija iza mene. Zaustavi motor. Ukrao si sladoled, moraš da ga vratiš. Samo ako me uhvatiš.
Slažem se, lopove. Ti ideš sa mnom. Evo ga sladoled. Lopov je uhvaćen. Je, jupi, je.